ایرو امی داخویانی که بدن شخوا هشتی عداره امی وقتم در باسی مها هشتی عداره ببن امی ایرو داخویانی که دن وک جنید ازدی وک تفگرا جنید ازدی چه ام و چه جنید عرب ام وک گوتی هر پشگریا کدگن جنل کی دریبن هر یک سردینه خو لازم جن الفي هشتی عداره پشگریا یک بگره ایرو جنید عرب جی ام خیر هاتنا وانجید کن کل هر دری مرا آری کارن دستا کدنا اجنه و جنل کی دریبل هر چهار پرچه کردستانی تکوشینا آزادی و سرفکر و فلسفه سروکاتی جیم ویجی بیجن هک جنه قف 10 ساله پرورده کریا و خزانه کریا و کاری گاوا که پیش دباجه وی هشتی عداره کاری به پیروزی بکا امجی و داخویانش بر هشتی عداره مدنش خوام کارو خبات هشتی عداره کن کارو خبات هشتی عدارش خو سر ملی جنه انها جن کاری چبکا مثلا داخویانیا بدا چالکیا بکا حفله بکا جن بانی جنه بکا جن دستک بدا جنه و بانگام جنا هموی رهایا وی هشتی عداره پیروز و بنیداما و بانی جنه که کی جنا بندست به کی جن انها بن کولتی دبی تعداد و ظلم و زوری لیبل وی هشتی عداره خو بگهینه وی جنه و دستک بده وی جنه وی فکر و فلسفه سروکاتی دست خو و بیخی کاری هشتی عداره کی ارد خود کاری پیروزی بکا هک جنه به اراده جنه هبه فکر جنه هبه و جن نترسی ام بانا جنه بلا جن نترسی اراده وی هیا فکر وی هیا بس نکاری زمان خو بده خویا کرن و بانگا مجیز زلام رجی هیا هچی زلامه دمیرو وجدانی وی هبه دستک بده جنه پشتا جنه بگره الوی هشتی عداره اوجی کار به وی هشتی عداره جنه پیروزی بکا و تشتاقی پیروز ببینه نگولا که بده جنه که بیجه هوا وکا گوتنا که بیجه عید المرأة هشتی عداره چب حفله به چب فکر به چب سیاسی به چب هر تشتی ریار راست برياكر راست وكا بجنتي فكرة برياكر راست بن فقريوان يكبي دليوان يكبي رياكا آزاد الجني رب بيني هي في داخوازين مش زلام جيرا هيا تركافي زلمو زوري بدن كاربن آري كاريا جني بگرن پشتا جني بگرن ديسا هشتي عداري جني جهاني هموي پیروزید کن و دجارا سلاوين مجي جفر هتا بإمرالي هينا ام في هشتي عداري السروكي خوجي پیروزید کن آزاد يا سروكي خود خوازن هشتي عداري جني جهاني هموا پیروزید اجبر هشتی عداره چاوا دیتا خویا کن چاوا ام ایرو لیک کم بوینا هشتی عداره وکا روزکا پیروزا روزا جنیا وکا ام کیف خوشید بن هکم قالا هشتی عداره کن روزا جنیا وهم ام بي وكا خمجين جيد بن اجبر هكا قالك هفالد ما قالك دايك الفيدري هادنا شوتاندن هادنا برتخاندن امجي وكا ملتي زدي ام سرساغي اج مالباتي دوان جرد خوازن وام جن جيوان بهشت بيجي شلا هشتي آداري راسا روجا جنيا وكا سرهلدانا جنيا روجا كبيروزا جمارا هر سال في تاغي وكا تشدا خوياني بنت وكا خوشي بي غوفن بي ام الهشتي آداري جيرنجي ام بي كيف خوشن براستي هكا جنجي كاربي في روجي رابا سرخوا جلو بركت خود بيروز جلو بركت ازداتاي ازدياي رابا سرخوا وخوا بدا خويا كرين وسري خوراكا ايدي بندستي كولتي السرخوا قبول نكجي وهتانا كده يك دايكا ما هيا وفي روجي رابيا سرخوا وام هيفيدار نجي وكا سركتي في روجي وكا تشب اللي راق هاندني همو دنجي خوا راكن دنجي خوا بلندكن في روجي وإن شاء الله باش بيجي جيوي دجي هي بتر يعني والدورا ما جي كومبن وبتر دنجي خوا بكن وكا تشاواجن نها رابيا سرخوا بري جني نكاري في روجا جني يعني هو بيروز ببينه ورابا سرخوا ودنجي خوا بكا لهما هشكا فكري سروكاتي كتيا نيف جواكا جديدة وجن وكا دنجي خوا بكا كارين ها يعني بسكنيجي بسايا فكري سروكاتي وفكري ويكلم ماذا بلاوي بري فرمانه يك دايك يك كچه يك نكاري دنجي خوا بكا ورابا سرخوا بيجي اميلي كومبن هفتن جن هادنا شوتاندن هفتن جن هادنا برتخاندن نكاين دنجي خوا بكن
لهماش فرماني وورده إنه جن راب وسترخوا دنجي خواكي خوا استر وكا أم هي دارن هي بتر خوا خورت بكن وراب نسرخوا بانگوازیا مش هر دایکش هر کچکی رهایا روزاجنی بجلو برکت خود پیروز را بسرخوا و دنگ خوا بکا و هی بتر جنیل دورا خواهم بکا و وی فکری لیو وکا بده خوایا کن بیشتر وی فکری ام رابو نسرخوا و چاوید مفابوین. وكا برو ام الفيدرش شنغار كوم بونش بر هشتي آداري و روجكا خوش هشتي آداري روجا جنيا روجا سركبتنا جنيا إن شاء الله ام هاتنا فيدرش بر هشتي آداري ام داخوياني كبدن و هشتي آداري و حفلة چكن و بلاوو کا بلا کن بری هشتي آداري و لازم هر جنكال كي داري برابع سرخو بانگوازیامش بر هشت آداری هر جنکا جهانی همه رابن و همه البرخو بدن و بس بندستی 8 آذار جي عيد المرأة العالمية وكل سنة نحتفل بعيد المرأة العالمية وعرفنا عيد المرأة العالمية من فكرة القائد عبد الله أوجلان. عيد المرأة طلبنا من فلسفة القائد عبد الله أوجلان وتعلمنا الطلعات والشي من وراء فكرة عبد الله أوجلان. نسوي نطلع نمشي نطلع على الحفلات نطلع على المساير من فكرة عبد الله أوجلان. 8 آذار عيد المرأة العالمي لازم كل نساء العالم تحتفل بهاليوم هذا، واحنا قبل ما كان نحتفل به ولا نعرفه، بس بفكرة القائد قمنا نحتفل بعيد المرأة. 8 آذار لازم النساء العربيات كلهن ونساء العالم يحتفلون بهاليوم هذا بيوم 8 آذار. كنا قبل ما نحتفل به ولا نعرفه، بس الفكرة القائد هسه قمنا نحتفل بعيد المرأة وانطانا الفكر وانطانا قبل ما نعرف كل شيء هسه والحرية وانطانا الفكر وانطانا كل شيء القائد.